Halo perlok, teh perlok akan dekapor ngani kaya pi kumno bapin recharge. Ada kamu bajong pi kalak long ban recharge no. Let's say pi jengai kidukan, pi jengai ki jaka ban recharge teh perlok yang bakan deka video ngan pi pi berkapan suk ya pi. Teh lada pi don kam tam lada pi ladon supaya ka bank account ka jong pi. Lane ka ATM card ka jong pi. Nang ta pi la ban install ya uneu app bakateng Google Pay namar ngange hakine kipor ay banta bun ba ki beri kila penan kam da uni Google Pay kena ban sen pisah ki perlok ane ki perlok ki sen pisah syangar ni syapi kita ter dengan ba kan ka video jonga kan ya rap ya pila da dan pe jong pi ki pompat nang kan ni de ngange babun ki beri hakan ka ju ke bangta bun ki bala penan kam da uni Google Pay de perlok ada pirang thamai kani ke channel jonga perlok subha subscribe like but share ya kani ke video pila share ki perlok jong pi lese ki perlok jong pi ki pompat tip kani de perlok alim tangin sano pila ban download lan install hapo Google Play Store ya une Google Pay de hangne POE ba ngalada ban install lupa dengan Shopee Pay une uji pay de perlok mentah kumno bapin recharge de minta perlok POE hang ne enda pila ngate hang ngala de adu pai ki bang account te lada pi pimpat sedang re par le re kan te sa persyang le sa install new app sa register nang ta sa ai ka bang account ka jong pi nang ta ya card ATM ka jong pi itu nomor jong ka ATM ka jong pi kenang ba pin la ban recharge ki perlok jong pi lada pi recharge balan ane pisen pisah ki perlok dan ki perlok ki pisen pisah pi leng ba phone number perlok tangan open slam kan ni de hang ni pengasup patai kendiat yo i hang ni scan ini QR code de kan ni phaban scan ya katu QR code de hang ni bank transfer de bank transfer kamu pi ada pisen pisah ki perlok pihak pan yu account number padia UIFSC code de hang ni ladang apli company ire na marka kan de kalong na bentajong ni kalong private de pihak panang kan de lada pi recharge ki perlok lane la jong de menta pi klik kan de mobile recharge klik kan ke mobile recharge dengan klik untuk de sahang ne bisa pihak pan toyo phone number jong pi lane jong ki perlok lada pi recharge de hang ni kapan i jong ka Jio Airtel VI BSNL kumta ter page ini de mentah hang ni ngan recharge jong ka Jio ngan klik nang Jio de mentah lawan otomatik ketuka phone number jonga de mentah ngan suwat no staki no ki bangamut ban recharge kino ki dor ki babit kino ki dor ki babiang perkawali titi hadu kado seni kabaya haba tem tanga haban citi kini plan nga te malau benang recharge udah kan kala sepakat kan ka kabawon pon san GB sini te kau ka waliditi kan ka si benai te mentangan klik kan te mentah ne kala pen i bangan hapan pay no namar ngateng kawan maranga kawan marhanga kawan kumne namar bangal depan link lupa ya ka akau pada ka ATM de mentang jupit be direct ngan Shopee no mentah kalau long de apan wan ketuka message la proses